Namar ke jing sngok khia halor ke jing bom don ya ke jaka bansnai ke police outpost bapura halangpi na kaliang jung MDC ke Rambrai Jerngam constituency uba bajo pengrop. Ula thiet hi na la ke jong apply ke jaka bansnano e ke police outpost bapura ha ke than. Uteu MDC men ha ke sngi tho ding jong ke tayo. Ula IT ru sundon ya ke dulir jong ke jaka sya ke hima nong men south imship. Kenang ba ke hima kan yo ban IT kelapat ke jaka sya ke sorkar. Ha ke jingilang IT ke dulir jong ke khandau na lor UMDC lai don lang ru acting CM ke hima nong mensau upa employing nong bang usketri ke hima nong mensau uba pingstone nong phot usodar ke snong lang pi uba Dominic Walang kiri rong ba jong ke snong bat kiwe haba ajingkran na kete singi na kaliang jong ba bajo pengrop ula penpau ba hadin ba ke hima nong mensau kalawan ban kerpat shu bat shu MLA ke Rambrai Jerngam uba Kim Farmer Benyang bekidon kam ban yo ke jaka na kebantaban IT sya ke Home Police Department. Kumta da kejingi trailang bod UMLA kila thiedi ke jaka bat IT sendon chagi hima nakamenta ka suk ka san jung gipaj ba nong snong kalangpi bat kisnong ba marjan kat kum ka jing kwa bau DC upha ka order la ai ke tip chau CM bat ka hima bang don kam ya ka ban kon pan no ya ka upus permanen ya ka hima kam don jaka kerpat UMDC ba nakaliang yung MDC na nakaliang yung kahima namar ba kahima ka Batanglong tingin padon kipisa ki don ki jingmi AA nang no din nakaliang yung MDC kumudla pular yang ba ong ngin sa ai ki jingyara din nakaliang MDC mental akloy I banyarap lem yang kahima yung MDC ngir singaw tang ban ai kuble yang ba kanai ka jingle ba bha jung u nga ai tang jing perto ki baka jinya trelang MDC rengkan baka hima nang baka hima jungi kenang im kenang ya cakra kanne ka jing IT jonga badu MLA to ka jaka hangthi po langpi kadai ba hadien baka hima jong kanong mensau simship kalawan bat kala kerpat yanga badu MLA ba ka jaka bangi hap ai syaka Home Police Department tekumtahi nga badu MLA da ka keluj mensim ngilaya tray kamlang bat ngilaya no senyang ya tu ka jaka hakabang ngila ai sobai ka hima makan ai pat sya ka Home Department man thau no ya tu ka police outpost hang thi halang pi kat ba ki kloi